Kiarut Kisamla jong Jilla Mikhalaya ki bedanya kasap kapong hakarensan jong Indian Talent Fight dibla yo rung haka season balai sya ka semi final Indian Talent Fight reshimenta wala kite ki arut Kisamla ki kintu yu samla John Wesley Walang na dong stan ber kasamla twinkly yaw rat na kashnong mausun ram sngosi shibenta na markum Kisamla ki let banekun shabar ka Jilla Mikhalaya banwanra ka nam kaburam yala ka jong ka Jilla omshen dan kita ki riu pau khmat ki ba imin sim da ka bayarap kanu ka jingarap wan na kalyang ka सरकारू कम श्याम नहीं थो इंडियाज टैलेंट फाइट जिसने अपने सभी कला को बराबर उभरने का मौका दिया, चाहे वो डांसिंग हो या सिंगिंग, रैपिंग हो या मॉडलिंग। इंडियाज टैलेंट फाइट आपके सपनों का मंच। कभी कदम थिरकाता हूं, कभी सांसें थमाता हूं, कभी आंखें झलकाता हूं, कभी खुल के हंसाता हूं। इंडियाज टैलेंट फाइट जिसने अपने सभी कला को बराबर उभरने का मौका दिया, चाहे वो डांसिंग हो या सिंगिंग, रैपिंग हो या मॉडलिंग। इंडियाज टैलेंट फाइट आपके सपनों का मंच। Dari John Wesley Walang bat nasyong asa po nostonya kan toy pendang ray. Te ngaku aru ban pentip syafi ki para snong para thain bat ya ka wes kasihil bat ki jela bro we ba ngala sajit bangala sajit semifinal ha India Talent Fight ling ba kajing yarab jong ka All Meghalaya Dance Association bangam ba kawiru nga sukmen namar ba ngam dong kam syu ban ngan le ka audition bat ka mega audition nakada ka jing yarab ka All Meghalaya Dance Association ling ba dan i presiden ni ke badan keti i presiden ni bakit bok thaba nga kerpat bajing sore di iwe pa iwe kamtamnya ki para snong bat ya ki nomi khmat jongi badia ki sang phalang ba pher ba ai ban ai jing kersian yang namar ba kajing lek hakati India Talent Fight mar ka semi final ka adai ka TV round te hablet hadu deradun bat kajing lut jing sabru kamde baka namar ba ngihap sa kumba sitayaw na apayaw tam em tu te kajing lut unde ba long kumba shu wan silong let phai bia sinong si ajar em tu ndre kalong ka jinglut ka babun nakataka daw bat ngasih kasihan jenjar yang aban ngangkit kli tamarwe klem kajing yarab jong no re bat nakata daw ba bat ngalong ru na ngamiru na i longying badok imeru isu bela kenta kumtu isu bela sengi yo tang aspa sengi tem la re ban penbit pembia kata kabang akwa na ta daw kasap tang adon re kalap ta kakhang yang bat i hagawe ka haka juga poru ipam dan syu sa stang imei basu bela ban sayangi te jenjar bangan yo na imei bat ngap dokam ban pancing rab nonoru juga poru kadang kajing susi apa deng jungi samlat dan sap namar ba ngayo i katukan neki por ba i presiden jong amda ila persyang manwat nanti namata jongi khun samla te wala da kataru lam damde na naka liang ka amda ngathrai ngahablej le ki audition ki mega audition haguwahati bahane jan ngathrai ka tang nakitu ki kintobru ngamla hire ban poisa tan mar bale ka de ka jingduna hayi ngasam ka jingduna jong ka pisa te ngayo iru ka sarkar kam itu ya kane ka seng always All Meghalaya Dance Association but kajing tristom jong ibakit kalong ba tristom jong ibakit kalong ba sitom ba i ale na bata jongi bangin light na ki jisnu na ki baraka but yaitu sab ipong ban nginum penle no ai ba ngin kamai jakpo lanengin im kanam tang na mentakasap i ale i o ibakit i ale yang ina bata kita baro andrei ka sarkar kam shimla kinkia yakta baro kakateng jonga kate itungke yawron na po mau sungkang
Kakak juga kadenakan ba Malay. Nasno kemen ban pentip syapi ba Ashajid ban nation bentah ka Indian Talent Fight Season 3. No kunjuru nga kepat yaki prashnong prathaw bahayi hasyam bat ki projor ki parlok projor ki junga bakin ajin kersan dan kunjuru yaki nong mikmat kisyang bhalang inong song jongka mau sunram konstituensi barok kawai ki prashnong prathaw junga bakin yarap lem yanga banno sinyal lem yanga bangan desti sha nong ba delhi ainu yaw blay chaikin ran ubala plilat pinti yanga kunjuru iki bahayi ngasam junga ime ipa ki parlo ki prajo ki junga ki baju I'm sim the support that ya but kan laban ai ku blay ki kunjuru ya I president jongka natap ime production ibalay lam nanti banyak kendu ya I presiden jangka amda I bakit tapa kalong kabasok men sisa bangai kendu I bakit tapa ban kunjuru I bakit tapa lakli kalat kanti yang ba kunjuru kikwa yang bangan lek sakilong tung kibahe joka di India kalian juga kasamla dan sam gantu ya ka sarkar batmai bahkan itu no ya ka amda nakanta ka baha kamiat jongi kisamla dan sam pateng la pateng